naučit ću ja tebe pameti samo da dođemo kući. Koliko puta si ovo čula kad si bila mala? Roditelji često griješe jer žele da kazne djecu za njihovo loše ponašanje, a ne da ih nečemu nauče. Djeca dolaze na svijet sa emocijama i potrebama koje ne umiju da pokažu na nama prihvatljiv način. Zato mogu udarati, vrijeđati, bacati se kada su ljuta, a granice ih uče šta je dozvoljeno, a šta nedozvoljeno ponašanje. Kao što ne kažnjavamo dvogodišnjaka jer ne zna da čita, nego prvo čekamo da progovori, tako ne možemo kažnjavati ni našu djecu jer ne znaju da se ponašaju u svakoj situaciji. Naš svijet je za njih ogroman, sve im je novo i nepoznato. Sljedeći put kad tvoje dijete preplavi neka emocija, sjeti se da emociju prihvatiš, njega prigrliš, dozvoliš mu taj impuls na prihvatljiv i nepovrijeđujući način. A kako se ti nosiš sa burnim reakcijama svog djeteta?